Oke baik, kita akan menyaksikan kerbau. Apa? Oh tempat mau mau potong kerbau. Nah ini rombongan pertama yang akan masuk ke dalam pelataran upacara adat. Nah ini adalah kerbau yang dibawa oleh keluarga. Siman ranah parang-parang dari ampun nade tondo siman dado pomona kita dua baru maka di mana raka kita pintu solat asam anggat orang bunda mali bating dari yang kaborok Mario lingko lante dua bali masih binti rantai kedua nasi mode lante daerah di tande bedanda bisara rabatalla pakowa solat asam peri selengko lente alengko pada tudatummu lobang-lobang arang biru kasini pale desa biakampi inde torampo dongkon tutun make kera pasti nama teru bari pasti dintirante kedua rampung tongkon dia roda tunna tulla makalaena intiau gaya dipo gaya sarapa dipo sarapang di runduna puno patira sangkana kelanda tahan libur lagi kita tapi moraki rame kutana lomba palen dengan moraki rame binti sarungan dia tonton tebatata kumuan nama rate tonton anda ramba rate jainan anda di paupati raiso di pata anda di pandoni rabun bukan gala lante ubaba di pasi binti lante kadua maka boki si tundan to mamma upu si ruya to matindo si tundan to mamma di laporan dan nalagi si ruya palelean di lapo palelean duran si tundan to mamma di lapo tadul watata si ruya to matindo di lapo oman babuan tangkun si pakatana rakko balaran nambana Thomas Sanda Malotong
Lante luba di Pasitinti Rante Kalua di Pasitinaya Tandung Kalonaran. Ia mau boleh bandang sirah dan nabalaya sikadedena anna rompa tasangan lepongan tondok nane tangkarawan nama alipo ditarik solato sambo bokona rampungaren de ranteno tutup mahul liang hari nama telu baba dikasih datu dikadupak ampun lempang beri bulan akan kasihna tokan daun kalong di kada dedena tobiti upe sara toro Papua kata manda lalor dibikin datulang dandi moira kada budal lo sepatu kula si panga-panga manimpa meram buah pina dio bak bana lembang maluang batu basalame ram potong kontak halla ditundang poe rara makandang yang abu utama si piaderan tama padang dibang ngala utuai ula baru doloko sampurari oi baru tongka keba-keba ovendo urnisoi sinna diumba padang dibang ngala di gente bentengena tondo ko bala salliina pangalion padang na imam maah to dio tangana kalo to matindo dio tangana palempang to di po pudukuna di piso tunana iya mo sian nene epongotiku sian evaso oraka para iya mo tau rindingi angin mangiri tong tulak buntu tipa turan keden ni angin mangiri ibarat tipa turan mangiri ina rindingoi simbo honasim payo hoi si ayo kalamba si baru barana pantaranakana tau si kambi pedang pito tiang paloloana si tarana kepetamba tolakang dilandolalan nilakong ambanuanda dilika pa tau dan nilako tadolo atana ke dalam biki makuyu bulu ke nadete kiramu mapo sanga-sanga diumba padang di padang di Malango toro atung kasanganda tolau tendang di tetu kapa tolau daenan sigandaran padang dapat asik daenan nalangkan barani tolau tendang di pamaririna talo tanda tipa dua bure bayang tanda di sesia rusam pandan matarik kalo rante pao tung kasanganda rante boto pagantiananda lindo duka sandalindona ombo pantarisan makaraengena pantarana seleng sirenden palolo sari tato lamban patende doti lagi tondo koi tongko nanda nene ton di sungi esunganna todolo di potodolo tiumba pada toanan karobina naliri misa babana to dibagi banua di toke teri tage-tage rani tongkonan di angin diumba pada dinanggala dolo-lopi bulan lamai padang napo pata iya mo tondok nani bendan nere di podere todolo di potodolo urinding di kudarinding tonangil lau mai tonnabara di paturan-turan ko pata tungkasanganna to bendan tumeten doke ton napakorolong dong pung kalua alam nai pada dirandam batu tolam pada nalili mata kalirare tori poda tubaine to be badu ada orari to be tondo lam pada dirantea to be badu di toke to be tondo diang ini Olindo duka sandalindona salurara salubuku tiumba padang diun tulobo dorloko dao mai padang adi sama buah
Iya mo padang adi gente tang dana matotoola padang adi sesian parande tang tilinduna padang dilindo tau padang ala ibenda nasian nene po suara arwangina natunan nangi to ipoda tumuane to pula pula di boko umpati tengka badelen tekena umpati rimba kapasoena na maringan na sa upadang adi lura tonna pasanda kasaru ada anarampa ng kapa tonna tangong pasikasiri idatu to misa adi kombo to misa adi linge siya nene rondo ko dirura sola sa apang adi umbamban napo talan ni padang adi rura napo pitim minni padang adi umbamban patiteng kami pale bateren tekena siya nene pongo suruara umpati rimba ka pasoyanan maringan na to di poda tumuane Raun nindo bengkalo sorat unambe bengkau rohan usaku utondo no lindo malingina alu kuna kau tu mangai usaku sepon sangka anakku tau nakatu malingi pakabakan nara kalimbo buka sandalindona pantara na te pada hari dan merangua binalili na pada hari talo lipo inde tondo ko meo garagana inde daerah sumber pantari sana tondo ko naniti beru susu tamuan di pamanda kunture kena orong-orongan totoko besimbongan totalo tambo pasa bolu tungkasanganna te tondo ko malu te digente unnola tampo malolo totang kelok-kelok talung lipu siti ngayo diumba lamai padangana pangarungan daenan nanek bulu tedong padang na pong taruk kanglo sanda sirante komika bukaray na tondok rampotong kontamate lili na padolong tibung kami pole sa ruarin di tikilla sangkan na manang abanua garuga ampulembang lamini rendu melayo si tirolindo to marabutan lang si pamatua indo diong sa pelambaran bolu
ya tu toma dolor tawe mo matira-tira sido. Pamatira-tira eh. Tugas datang untuk lantai. Kalau begitu topenanya, kita sama dengan biasa. Pada pertama itu Tommy. Oh, mantap ya. Apa masalah? Bisa apa masalahnya Tommy? Dia wali. Kalau kembali itu, langsung sih dah. Baik-baik aku minum baraku, aku nak bayar aku. Ya. Ya tu tak tinggal bayar kan aku. Ya. Jangan ada pakai minum apa. Jangan pinjam tu pun ni. Orang itu kami bilang tidak kok, dapat bilang ni. Valentino Comidolo. Iya, itu juga anak-anak.
bersama dengan ini kepala ini tolong murah. Saya ini bisa orang ini dari jenazah yang tolong murah. Kami batu tambas yang bawa balat toh, yang perasaan atau? Ya. Bisa apa tuh? Bagian suruna saudara salubuku Rambona tuang si pakatana bakta tamate lili na pandari bolong laki sorong laku kamu tumangka di dulu teken lantai lili na pandari bolong mi pasundo ningal lalolong na mi pauku pendaunan na toding ulan na tanda tasikina katongkonan na rara makamban. Oh, bersama komite panitia dan kesuruh deh. Anda tahu? Oh, ada mana satu pilot si Pasadia. Ya, kures mana lah protokol tu waktu nabengkan kikwa metatarik kan aku kita mintu anggap iri mau ondongan na kumpambena sa kipundona sa silu solanasa tu marasan siapa terima taduan tore sorongan welas sulan bareng-bareng kalan di pemadatu kikwa lagi sabu patu sanga madatumbi si tetena tejona rendenan terombi siabu lembami. Nah lagu kita tuh marapu pondongan na anak ampota maperangi. Morto pilok, jarak pilok siti. Adik kepaparan teh paparan kah? Patala itu pilok, sini panik jalan. Mindan na terong na batin ay bali yung may poya na petuaran. Terong na batin ay bali yung may poya na petuaran. Yo, ya que saya mengkau kan sa ipipakar patuloy de patuan mandakan pakalan bulan ini semua pak na di sana itu patuan dikai kartis nado. Nah, yang mana kena kartis nado tu lagi sana. Mindana bete, baina keluarga almarhum Nebala, Buntuloro Sambua, Umpatu Tobalu. Baina keluarga almarhum Nebala, Buntuloro Sambua, Umpatu Tobalu. Bidang na bete. Yo, baik mangkau dipakai teh dari sabu bang dira. Bidang na bete. Baik na batine nopa lamai pacuan kuda rante pao. Umpatu Tobalu.
baik na batine no palamay patun kuda at tepao umpatu tobalu. Yate amplop dari Kibas Sabango dako kana sorong nilago ampusara yo mindana baite baina masebon ramai bolu tondon kanan na pedoran ya baina masebon ramai bolu tondon kanan na petuan ya si bagada kami adikku sholat talu dan tebalu di mana seorang ya Iya din penyo sa adilang tatam kabit ya. Mindana baite baina na ical bumi pangala umpatu paparate baina na ical bumi pangala umpatu paparate Mindana baite baina Dr. Hendrik Kalatiman jeng atau Nek William Nenek William jeng mai malango umpatu petua baina Dr. Hendrik Kalatiman batu Nenek William jeng mai malango umpatu petua Mindana baite baina Nene Felicia batu Papa Felicia baina Nene Felicia jong Menanggala umpatu Papa Felicia baina Generano Romero Tepao umpatu Papa Felicia Omai kasiamo atuk kisor melako protokol sule kures mana dalam temai kumua yate tangke suru susi kumua kabe santai le tamu lipu yatu petua sepakara kami anak aku otomatis satu baru di mana patapai masih mataran na yatu patuna pribadi nasi pakar atau mengkoni di pepatu ini mana petapai basi mataran. Naya tu terong kepada lami koma atau taman dulu kami mana rangko baik. Kurasi mana waktu bisa melakukan protokol sulit.
Masih satu Malik darah makamban nalesang Oke. Tomang kadi dulu tekel Ulang. lantai diri kapan dari bolo umpau bilang sampai daudana umpasun bene lalang lolokona situru kabiasan lantai padang di talung oliku angkulangan lau sumbungan pudu mau pakna anak dari yang bungsu dakianakan balidatun napakara katoma arabutalang inde to dipatur-tur to mamma dao telakian surat lana poson dana balik lana posolon pak kaboro lako batang di kalemi kamu to lariatan nulantang tarang puo-puo kumua kubu pada seluruh nama soal sama sapa ikan nabi saranda minto lindo mairi anggato marah ketawa anggato mengkudan rao anggato mengkudan rao dari tangan atau konan semua minto mairi udah minto soal pada tekawarobi minto alam posi makatana bata kawa deluwa banitan depinan nabi sarang baga sampai pinan bagi mawanda dalam baga sana kumina tangkile laung babakani laung kabalai laung iya ranne lako batang di kali ini apa kitulang pangan dari kalangan tangan lagi kilara pasambayang miralangan totu mempararata lamem pala patabali mengandolangan puas sumpu mas pase masambayang langan tok membona lipusanda kasalle kumua siapa ni upami paupa paraya bi paparaya datunto pasakin alempan kaborok lakobata di kalemi rak pangara bumbu sidoloan tabi tarunomilan mangka ditarik ladi popasa taram pangamila di potamuan luba bami susi tomai nenek wituran todolomi maka di mana raka keti balik pagulingan komi ke sulawang banua komi larampo marampak komi tau tito dolente tu tunta tie sokam butu apa tapon noirangki maniburana sepu ditimba talempan di kaliling manitaruan sapa di pamaluang sorongan sepuk manitor roma kairi dio timbang tingayo makaraemi tadoan tolek manisilen daborona dio tarunot sambo dio rakka si tadoan maka lima narakain de sorongan wela suburana para talam botanete ia mawayombo di batu birri di timbatama buso bulawan di patawa kurin galang di sungkun api makla nalana apin na po mula tahu tu na bay na madatu inde bay ne bawa Baine ballo lante tangana tondok iya mo baine masarembo melo akana lokon nani tungga tedong nabai nama datu roko sunga madatu mindan maindan roko okoran makaraemi lami pope dan pito boyo belan nau nola ko bilalam membela lombo mak lako lakuan tangum pe pali sumalaran nampana tomasan nama lotong tangun tanda tasiki rantean tuyun nato ma bilante di rambe dolo namo kipaun di undin namo dolo namo kipaun di undin namo kipadolo tama kalimana rakata dalambi komikada sama buku tada dete komi pelatek sandama rasa ami bami madi obak tang ami tua ami malo malo inayam mitu totang la diang naik mitu totang la ditungkanan apa ada ragi kalana saladan dan lana lenda pesalu tebe disanga kata mau puran kata palambiran batik tomalik itu kita tahu taruh tole aga mintu kata mau puran mintu kata palambiran lagi kuah tangka ilangan malang kana buntuta sorong ilangan maklo di kinatan ete na iri mirangin tama panggala taman nasimbo miradari tamakur ramanapa datua mira salebur kolata na pada di umari rindalita dipaipin di batu mapipang tangla torre pakalubamban kata mau puran talau di sumpatan den waka kata palambiran sangadin nalalangan mo kada balok narandam de tamamni pela tek sanda marasa maka lima narakaduka ke kusay de tuara ko ni ke kutiro sule ko bi kamu to nataranak indelanta di belo-belo gaya lanta di pepali sutuka di pesisik siduanan kamu memande batangan ale pemantondok kamu moranggai nayan na pelibuan tutusan na kaluan digente to manarang ko bi surga bulan pandeu roto-roto bintuin manarang komiu tandai simpo namanu pandai komiu bilewan na kaya bulan tadi landalan di komilan tangan tondo tadi lingkap atau dan di komilan lisun na paleo keben itu si salah-salah mamma to si lenda pangimpi anak kamu orang pasi patu tanah umpasi dundu katonan
Mintu kata maupuran, mintu kata palapiran dia batang di kalemi. Desia maniupa, anda inde katongkonan tatape nelakan tape sadisian naria pasak kena puang. Kombong kada situru na to maarabutalang ombok sapati ikan nabi saran na angga to mempunan nao. Lako batang di kalemi kamu to naria tanun inde lantang. Dirinding mawa di kulam budo tilangi ikumua. Karampom yung pemetua sudut tondon tawa kami. Roko te balaran nampak na to masanda malotong. Kita rima mata lo tapo kaki rande mambura tati seno. Kitulang langan tangan lagi kalua. Kilanda langan mangapi na to palulungan. Kiti mangkure sumanga kirande pole paraya bokoran na mamaram mata. Dibate dong saratui karampuan ta tongkon. Langan salau eran kedek sabas sepelalan. Di Kambio Santos sangarara atas ituru lang tala tani upataru katongkonan ta. Tabe esungan malabi mi patana rampa tali ngaduam nih. Rombongan nenek na ical pangala mimpatlah ke pepana rantai latama lantana pepana rantai sapuluan dan salak 10 kedua. Rombongan bati nek Bali doi boya rampon tanda tasekira ramakamban laut noko masali alang unisung makapudosane daw alang nalantan merok 20 misa. Rombongan Dr. Hendrik Kalati mang batu nenek na William Jong Memalongo. Rampon toding bulawan ibu kutang si piaderan tutu metua. Laut noko masali alang unisu makamudosane daw alang nalantan merok 20 misa. Rombongan keluarga almarhum nek bala. Buntu lobok sabua mempatulah kota Balu. Lata malanta nomor 92. Rombongan abati nek Nova Rantepau. Rombongan abati nek Nova Rantepau. Mempatulah kota Balu. Lata malanta nomor 52. Rombongan nenek na Felicia lamay nang kala. Mempatulah kota Pak na Felicia. Rombongan nek Marano lamay nang kala Rantepau. Mempatulah kota Pak na Felicia. Lata malanta na Pak na Felicia. Rombongan Badan Pusat Statistik Toraja Utara mempatlah Bapak Narante Latama Lantana Bapak Narante. Salah sabuk maniran dan dipuduku pagantian dan bakaraeta. Maka lima anak kalanta latanium pataru katong konanta tang masih sambu. Tama pembaluangan tilidan tama suling bulan talaki kuat tabe. Tarap pomelo pasi tolongan ni dawinan na tongkonan kada. Ki sampak paraya laki tangok tambaya-baya randan dipuduki. Ini kami to pasungkungan puduk langan siang baralang bak kendek si ballo barana kumua. Dem manigarang kiti main benga tiang basuli paro kuala na sangkalan telili na panda di bolo. Tang manda mo ki pabala kolo ta bintin mo ki pukulan bubang pabinawa. Laki kuat. Gau duka-duka daw tanga na lagi salebu duka-duka daw engko na batara tua. Si tiraling de bato menggaragan na si tampa tau mata to kumombona. Andaru membonta bentang alang kubarara kata lempan di Batara. Kisah kita naik kumua pantarana kana komi manarang. Paluluan na komi bande batang digente komi pande paliu na lepongan tondok. Anda kamu merompasi batu tanah umpasi dundu katonan. Dio bata di kalemi inde kata maupuran inde kata palambiran. Kesi tamu lalangki kaduka kesi dupa palawangan ki lakotamuan nalalan. La tontong ki la sibempe tamami pela teksanda barasa. Desyama ni upak di pupak paraya di puparaya. Anak puas sumpu mawase todau puang liu kaboro. La tontong bentiro lumba larak dalam memang talu mele. La kobatang di kaleta. Keti balik pagulingan ki kesuleongan banua. La lampu merempak tati todolentek tutun tati esokan butuh. Anta tontong situlang pangando. Lang dak si sumpah pasambayang. Langan tok membona lipusanda kasale. Anta susito nenek taturan todoleta. Sang baser kelunda salu. Sang kalapan dareke tiparitigi na minang alambe. Unang karat kada misa kada dikuli-kuli. Kedeni sangalin dosusinna. Sampak bating kimoton tonan marioki. Kiloloang komimi masake. Kitending komimi paraya. Anta masak mairi marudindin solanasa. Susimo na dua katengko di orang dan di podokona sulle na kandang napatanga sobatakan di udara lengko di lilana solona tan dilo-dilo kumuha ang katang kapalambiran makalima anatang kamaupuran
Udah atapan di madi ngobate di balik maados soina. Bilan na susimu akan nabating pasiruan na marinting tontong kitoro tomaling nenek tuutun toliaga. Tako karamo suleng kararaatan tapat rimba kapasayalan maringanta lako tuinan mangka nilesangan komidaw may tetong konan kada. Ora apakara lami tampe pasak kemisi durusan anta masak kemairi marudindi di sola nasang. Susi to mendi obubunto tumalondo saruran to mamma amatawai si sompo masakke si palangan marudindi. Habis gerobongan. Gerobongan. Menunggu. Ayo. Rapa Makabita solanasa lah biraka kita keluarga kumua lindoruga sandalindo na ombo pantarisan makaraena lantai lubah baditande penanda bisara rombongan nabati nebiu rangan batu profesor dokter insinyur Parea Rusan batu pepana anya pinanian talung lipu ramput tanda tasik kira ramakamban unisung memasalialang unno pemumak kambunosane dia opanito di Sembang kutole pa rombongan nabati ne biu urangan batu profesor dokter insinyur Parea Rusan batu papana anya biti mosuleng kararana dao alang bibendo rara. Profesor Dr. Insinyur Parea Rusan batu papana anya. Susi moto umua salah sa abu umo temai sama pa atoringanta. Iyo. Pako dem bangasyo temai kada nenek enakua mindara tulam pura bang abasu di kadang asule bangasya to. Iyo. Susi moto dokter di kadang asule mendari doktor. Pertama itu paling Peranya te kamu lante susi itu sama misi tapi bang dari lami petaru saya lakukan aku tuh itu lebih dari aku susi tuh ya seperti lagi Yo, sementara kontak semua tukar sistem pos sudah dia. Dan si Gelar Tejaman, yo, kamu presiden. Ada siaran semua kan? Apa anggota apa jamaah sola pompanya deh. Nanti saya Nomor pengutanan. Oh, hanya bisa di mana tadi Pak itu lagi. Nah bagaimana cara saya deh? Oh, ya, dia pada poin. Oh, tabe ako panitia. Dan pada way manera orang bisa tarik di sangai kita.
turampo pamakasaka ramakambana ulilui betua ya dukan de betua inde ingan protokol pada mari mga pamiminal itabe itole pa lako salura salubugo turampo pamakasaka para makamban ulilui betua rampo kami inde ingan protokol unali tu kan de betua. Yo dapat patuloy din ang sanay. Mindan na baik na bati na biu rangan batu Profesor Dr. Insinyur Parea Rusan batu papaannya Bupatu Betua. Baik na bati na biu rangan batu Profesor Dr. Insinyur Parea Rusan batu papaannya yang dia penanya Bupatu Betua.